Kemudian ni kongin ay sobre program ubalang utumay joki ki baro. Ho ngai kujing kublay ni report wonta na kadai ba dani wan hirmai ubalang president jongka Voice of the People Party na kadi gadong bathan pada district of ke jompi. Ngai kujing kublay yaki para members kinokikam jongka party untuk tang baro kana jer kertai. Aku beli bilang baru, aku juru ayat kerja kubeli nak minta di nongkekam, di nongkenya pada senong, berkontam lima rang. Bila tiang sobat, nak kalian itu mereka senong kiri atau jompi, nak minta juri untuk parti di baru kubeli. Ayat kerja kubeli kontam hari report, nak minta di MP, bagi juri di Dr. Ricky AJ Simple. Di bawah kelas report ke bakodo juri, nyatakan banyak pembuat MP kontam. Bangkit ya kelingkur trong liability constituency trong keselong parliamentary seat kamde ke kam ke besok na sotu re kam ke bakia mereka ke kam tak kam community kumpino yalam mansin ya ke dijitli nanda ka bahaknya jok emang kesaman hi barkowe ngai ke cukuplay nak lagi parok ke jona nang kira ko mulai duiran dekat dengan ke sendaran banyak agar ngepor, tak ngepor. Mereka pesan kerja nanti kita mana, baharu ngepor mengeksem ni nang ngepay mereka dan berpi. Orang aku cukup beli, nak kata jom pilih kipat bak nong song jom ketika clear district di Barokway, jom ketika konstitusi, berkunjung kemenangan atas suatu dan ahli konstitusi apa jom ketika East Jaya District nyai ke cukup beli. Nagalian kejama simet banagalian itu parti hi Barokway. Ho nak kejingan tiga ni ko parti kamde kejingan tiga besuk banung kumni ko mabalong nata. Banganya turu pi banangne sakmakru kejingan tiga ni kamde ke besuk. Kalau sibul kiraike kiraikam kibangi ko parti ngenang hak banyak semak. Dia kan salut kembali. Hagi darbar kawan kawan report taki nong tawai di pelas tu kami masuk barang itu upur di dalam MP haka yang dapat tawai kebahagiaan itu jom dari India yang baru kue kalau sebab menghadapan sanspatam di MP di dalam UMP itu bakal mereka masuk Henry yang lebih kayak kebahagiaan sini kumpulan dalam parti kayak kebahagiaan sini Koki MD, untuk Voice of the People Party, bahkan Fokru, EMP, mereka bagi report pemerintah, kedai kejigi, kejong pajak, kejingsanya teli, kejong pajak, ya Voice of the People Party. Lalu kerjaan dia, kajian tiga ini, kebatang kumpul license guna, ke parti. Masuk boleh buat kerku, jadi haki bentah baru, kejian tiga ini, Voice of the People Party. Oh, akan mau. Kumba arna suara election MP. Kumba arna suara election MP. Hadir bagaimana nak kau ikutkan sekolah ban pensu itu pada habis berkali election lok semua dalam sudah. Kedua sibuk di parlok nak hidung datang nasi napor is Hills di Oguni ya. Yang bapak yang deh itulah kerjaan itu jaga Voice of the People Party. But idam jikirman dari pihak kantor sekali gedung bertahan di dunia sini sport Hills yang kumta. Ini jom seperti sport Jaya Hills nyimtit nanti sport Jaya Hills. Ini orang yaki orang kumne orang hadir jom jingkat pun jom MP election orang Penselino balik orang kita nama ngaku we tenan pak parti hamtam ini benai pelisong nak kata Dr. Ricky AJ Simple nak ke MP election nilai dia lu nak we kesong sekawai pakat pangina balik kendu pak kipata bat inilah suatu ya kesok jong pada wat akhir jong jinga nanti jong barang sumber ai kecil kuble nak kalian kata ni semua nak kata jong kipata kali kadang bertahan ripna jong ni ai kuble terbang lagi bila pilih barang kamu ada report ke pemerintah kalau tam
Jaiti Hills, but west, but east Jaiti Hills. Ban peni sakari Paraguay mau jekan nongrin kabapi jir limba tu MP ujongi. Bakali kali kubur nam taki weipat ki konsumsi nam taki weipat ki jom ki than hapo upusan jogani kali khasi bayar kajuni. Bakali phaimat sakari Jaiti Hills hakali kenti kabamata. Baka politics kali lalong kum kali ka politics kabamenta kabang yo I limba kali ka Jaiti Hills ke Joki, but east, but west Jaiti Hills. Nga so sarang banyak tempat Joki ni ko kabamta. Baka jiwan kajuni, kajingkai kajuni, kajing kedong ti kajuni. Nakata Joki ki pa ng sosong Joki kali Jaiti ani Paraguay. Nga so kalau ka seso. Ida so hun kung kapati. Baka kali ka naman. Kada so kemen, hadu kata kada so hun kemen sir. Limba kali ka result MP kabamta. Bagi sem ko parti dari ke parti ke bagi juom nak kajian ke lumi nadu pesdan so kemen ngidon ka parti ke badan hapo jokan ya kata ke vision lani ya kata ke jing yo ijna mau ngidon ke vision lani ya ke jing ijna kok macam terkenal sem bo nak jopi ke bakasan ya ke voice of the people party kani ke vision lani ke jing ijna the voice of the people party next time kalau londo romsna haki iwe iwe but ina kwa bagai ka vision demi kana long ka vision ong tak joma demi ndai ka vision joka ri but judgment ri par howe but ka vision of the voice of the people party ko macam tema kadai kata ngom to revive, to restore and to transform Meghalaya, to revive, to restore and to transform Meghalaya. Kemudian ban pen keladur yang dijelang kebai kejongan pada joki. Bakata kali thong, bakata kali kabangin teristom kom kapati. Kapan kenal orang lekor komunita yang dikentin, jombai ureu kram, unong thokot, unong hikai bakra, jokeri Amerika, John C. Maxwell. About great sepang kita ki visionary leaders. Kinomelan ki dalamnya kecil jangan. Wong kumni. Wong a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Maka bawat ba? Utara unomelan, udayita, ubatit, yagaliti, ubayat yagaliti, bahaka jupor, ubapindi yagaliti. Wanit sekali pada hapo joko jingilan, joko voice of the people party. Ngeni perurong. Ya kata kajiyo ijangan kabangi kong kapati ngidon. Barangkali lapor kabangitan. Ada kata jikmen barang sobrang kubai sibun. Nakata joki iwi kipat ba nong sosnong joki kadong katay joki. Kung mga orang kajingan itu ni kami basuk kami tak kajistan. Kadang dia tak kajistan. Ito kami kipat ba Malaysia bagi ke voice of the people party. But akan mau kajingan itu mana? Ban ya Dr. Ricky Jessica menjadi ke MP election. Lah kalau hapo ka senong kejongan hapo konsensi nanti po mulai dan isi wipat konsensi. Bapak sekali kadang petang dan ikat di bangla berdon mereka di bangla election campaign. Ngapain kenal di pihak dengan omba? Kenal apa? Kali election MP. Kami election MLA. Yo isu bakal. Yo isu bakal election MLA. Bakal ciklan kan mana mentang iya kan semua kereta election MP bahkan perkenal kilo bahkan jika nanti kita ini berbentuk upaya untuk forum kong kerjaan rio bila dongkam ya kasur jo kerjaan rio hantai hapo parlemen lalaki komposnen ngimi osusu ya kasur jo kerjaan rio hantai hapo parlemen lagi soben pada bahkan dia ketika kontan wat kasihan ke beningkong baik Dr. Ricky Jessica iru nanti po parlemen oh kubur kami tersuk banyok berkeren po parlemen bandara yang imat isu kibubur hanti po parlemen kami tersuk watan banyok berkeren dari hati kabu berkicat kebagi layo nangis cel kubur kita saya simpat ngelayo so ya kasur jo kecak menrio hanti po parlemen tanpa so ya kasur jo kecak menrio hanti po parlemen kelara nangis cel
ia akan mensir kelara ia akan burung jogeri berkecet sendiri mengeksem kapor dan teriki ijasikan ia ban ang ban keren hangti po parmen ki bubur kisna bagi pet ia kintien bagi ikran mengeksem kum kinong kesan the voice of the people party mengeksem wat pang ni kakinti keberang sudah po parmen mengeksem kalau penhun jeruk ia ki bubur limba kecikran kecik hangti po parmen awal pada yung kung party kamday kalati ka basok yai kami the voice of the people party maka thong tuli kalomba hagawai kasi baka next time kanong sila baka thong tuli ka target tuli kadai arko pra nyemwa bagi pada tuli kin baka kipada tuli kin dan baka ka target tuli kadai arko pra kini kita kesana the voice of the people party kema tang ni MP election mulai nakali kadang putan ni dalam live pun beliau di konstitusi ngijok naki live ku art di konstitusi kema UR ku pra ladang ini tang kumbang ini mentah bakri election nah ladang ngijok live ku art mentah pencok live pun beliau hakari election tayo dari ketong kejoki ngin penkelah ngin warna ngin penkelah ya ke history po kejelas ini ngas kuat kan berkenal pada nadu pengayo ya kejelas ini nadu pengayo ya kejelas ini dan di tengah election kebalik kong du bagawai ke parti kelapan cross ya ke live po ni kisi mau dan lain tentang awai parti bakalu dan di tengah election MLA kebalik kong du mengiyo ya kejelas ini di tengah kapur baka kawai ke political party kayo live RC live RC hari MP election kebangtan election na juk ke history naman lajok perlu live party constituency pag nagingin bahag election ako pra kiwi ka atong kay kren kloy pa reli nila presto nadu mata tangi ko apa perlu mapipat na mo ngin buhay ka tong banado na live real dito constituency ngin presto pa penjok ke voice of the people party ngin penjok ke voice of the people party akapor mentang penjok na kalian persa pada ngitri sistem wala lagi letak samut mereka dan baginya ya penurung ya ke kabagidon kung ka vision jok party ini kulay sibun na kata kecikesan uti ngin sistem ngin wadong jok katu mo ngin sistem no long belum dapat kenal lagi baca kok mulai mau ibilong kini ibarat itu mata ne idang teri mau balik keren nak kata voice of the people party balik sekian nak kata topi kerjaan ke voice of the people party nanti nak po easy kapan tu ya kini arti district mau ke betul ya kini arti konstitusi di bagian yo di jok ni report konta ngenam presto bagi sekian lingba ke jasa joki lingba ke jengele joki ngin poi syakatong kabang ibu hau apo apa pra kulay sibun kulay syadalu kulay nak kurang nang tajami nang paro